Then I yengsi ngasagi arambai tengolgi kanan pergi kuki si kanogi magi emile tarana loribo warefse moisi yamna communal loiba line da thabak toy masi sumde aduga laipak sida manipur da thoiba wathok mayam sigi marusi kanano khunbano halonbano haitargadi emile tarasina moina aidi hulunbane na loi si posima ay amani aduga then I yengsi ngasagi arambai tengolgi kanan ko yengsi bako arambai tengolgi hanadagi ongna dum linkhatnaga leiba kangbuni adu yamna kanna hekta matik mathongna mayam phudoktana then leipaki oiba pirep amada so mathawdang lorokpasidi hanaki khoi ka hetare thokliba irang sigi manungda lorokpane bako adu miyamna yam yai khoina sum hanna tungda petang yeng kanda magi marumsida maira paibi maibel mayam amalai isal ise mayam amalai then maruk mapang mayam yawi alsu yawi nahasu yawi laikai dagi hendo dana yumthong khudingi aramba yawbagi film lai then adai kamai to gebo ngasagi naha oiba sahi sudiba angang mayam ama aramba da yawgani haibagi pot ama lai aduga aigi manipur kangani haiba pot ama lai bako masigi se aina haidose masi creation se kanana thopano thonbano haitargadi India government ka Manipur government kana thonbane na idi lowe ai lokjabe wani ko masigi se ai do aina soiraga su ngak piu ai hajer cheko karigino hakanda Manipur government na lawgada thodang then central government na lawgada thodang amma lawdabadagi leipak kan bagi wakal si lakada angang mayam si lektarak tabade ko je khara comment tawdi kaina kada ai leipak tagi hen ruba leikena thawai kali mayam si ko je ko to khulai parak thori mayam si ko adu shikadore ado sigi moina thawriba mayam hairiba mayam singse arambai tingol se Manipur government yai ado India government yai haibe khutam dikadore masai yung Manipur government ka su phaminraga dum wari sare then adagi India government ki home mission tharakpa in boynen tharai dana ado moi ka wari adum sare sanani si lo na ya sare ni to lo na yai ko jikte lo na yai aduna moina uji toriba mayam si lo na ya ba ngaktani aduna lo na ya adana kanglada pham phamini mayam punda phaminari ni ko sima yai ko aduna si pose ai hajedi si putho ise kanan hakanda asoiba mayam ama leiba mayam do madudagi thorko pot ama amani anoba langoni anoba sayolni aduna masi akhoi puna mangna ikai khunbam tho esima ai ahanba thaningi ado lobo waref mayam khambiram gani lobo waref sida yam yawe khogi ngamkhai sambal khabagi matangda moina sida hai kai sambal khagadabani na hai ko habadu akhoi yengbiro akhoi chief minister nongthomam birengi miyeng makhada leiba MLA mayam nasu ngamkhai sambal khabiyo si demand yam kuire tawriba akhoi illegal immigrant mayam masangjale then narco terrorist mayam masangjale Manipur gi demography da yam kiningai oiresi ngasi ngarangi wanate kangluk ki irang toktagi mamangdagi yam nganna haigrabne ko Congress ki matam da tobiram da badagi thorei ni bo haigrabne basi mayam se ko yai ko adu kadore hoji yengsi ado kanona Nagaland da ujik yadi Nagaland ka mena yadi then maruina innocent I am na su yadi innocent I am gi ahogi lusingba ahogi kaitare muibhana mana hai Naga needs free movement both from both sides in our lands that violates our rights is one family and divide the Naga family is a nation in high habdi Naga nation haiba potna ba moigi manglan ama leiba Naga gi family me ama leiba do sambal khar kan akoi divide ta holle hana to hondore na magi wahi ama leiba ko samani asuna kan da suni ko zagi Mizoram da su kari hai moigi manglan ama leijari ba ko moi manglan ama Greater Nagaland bu oiro then adagi separate administration bu oiro anywhere to kan da ngasagi tariba mayam kuki mayam jingje Burma ki kuki haiba ma maitai ki kuki Manipur taba kuki haiba ma Mizoram da taba jo haiba ma moida leite ba moidi samana ba moi ama oina lawe ba ko moisi family am tadagi ni na lawe ba ko aduna India da sambal khaba se moi yade maram di kaino moi family manungi wani aduna ko sambal kharoi moi changak pa se akoi welcome tawni adum hai moi da foreigner haiba se posim moi da yaw yaw di ado India gi oiba law da di yadi kangi ko India gi oiba law da di yadi Malem gi oiba law da su yadi sana lon yaw da ba sana kanglon yaw da ba
ꯃꯐꯝ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯣꯏꯔꯣꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯀꯟꯅ ꯇꯛꯁꯜꯂꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯄꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯤꯔꯦꯗꯅ ꯀꯩ ꯆꯪꯅ ꯄꯤꯔꯦ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯥꯎꯠ ꯄꯥꯁꯤꯡ ꯄꯦꯔꯠ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒ ꯃꯦꯟꯃꯥꯔꯒ ꯇꯥꯏꯅꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯥꯁꯦ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯇꯧꯔꯅꯤꯅ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯇꯧꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯇꯧꯈꯤꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯀꯔꯤꯝ ꯇꯧꯉꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯋꯥꯔꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯇ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯝꯖꯤꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯅ ꯇꯥꯟꯈꯤꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯑꯃ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯔꯛꯄꯅꯦꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯂꯧꯗꯕ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯑꯩ ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯃꯦꯕ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯧꯋꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯔꯥꯝꯕꯥꯏ ꯇꯦꯡꯒꯣꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔ ꯈꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝꯗꯨꯅ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞꯇ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯗ ꯃꯥꯏ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅꯁꯨ ꯌꯥꯔꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯇꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯠꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯩꯇꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯥꯅꯤꯀꯣ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨꯀꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯃꯅꯤꯡ ꯃꯈꯥ ꯇꯝꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯆꯪꯉꯛꯄꯁꯤ ꯊꯤꯡꯅꯅꯕꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦꯀꯣ ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯗꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ILP ꯆꯠꯅꯍꯜꯂꯝꯃꯦꯕ ILP ꯆꯠꯅꯍꯜꯂꯝꯃꯤꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯆꯠꯅꯔꯤꯗꯅ ILP ꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ILP से कहीं नतेबको ngसागी इंडिया मसासिंग चंगलकपदो रिस्ट्रिक्ट तौबनेबको हाबि कांगलोन अमगे मखारा संगनबा अमा पांबय अम पुथोखै वानेबको अदुगा फॉरेनर बुने संगब याहल्ले ब्रह्मारमने संग मयाम जंगे अथिंग बमते यावदना संगई अदुगा कदोरे मोरेदा लेसल्ली सुसामपुरदा लेसल्ली अदुगा इंडिया की सिटीजन ओंथोई अदुगा कदोरे मसंग खंगदबा वोटर मयाम अमा हपचलकांदा होजे अखोइदा प्रॉब्लम ओहेलेसिनेबको देन खुलाई पाखलेदना होजिकते स्टेट गवर्नमेंट की मायोक्ता लाल हौरेदना हाइदी स्टेट फोर्स खुद था भाई स्टेट गवर्नमेंट के मायोक्ता लाल हौब नत्रो अदो सोम नाकंदा कदौरे इंडिया गवर्नमेंट ना येंग लै सिनेबको अखोइना नुंगाइतबा अखोइना पेंदबसे मसिनेबको मसि मखोइ नुंगाइतेबो अदो सिलाकंदा डिमांड अम यावरे असम राइफल सिंगसे मफम खरदगी असम राइफल से लोथो अदुगा अतोबा फोर्स अमना बहुत सेलु हाय सिमा हाइको सिगी डिमांड से अखोइना येंगदोइसे ngasi ngarang ki demand nate bako matam kharagi mamang haitare akhoi sarakna masigi si jun gi tang tare swaida kanona akhoi BJP ki legislature mayam sina then government party bagi MLA mayam sina the home minister da then prime minister the CM thaba da yauri bako palle aina thena ka da kadore ngasagi 37 AR naman direct palle sip keno source da palle ko सिदा मासिना मासी मफम लोथो मासी खुदुखो अतोपा मथमो हाइबा पोट अमा खक्से मोइने इबा सेदा यावरमी यावरी करिगिनो लोथो हाइसे कइनो हाकांदा मारा मागी तोम तोक मथौ तौद्रे मोइगी कनो सिदा अखोगी मथौ तौदबरना कदोरे मी हाटपा मी सिबा मयाम यावरे अदुना मासी मथौ फजन तौगदबा पोट अमा थंबियो हाय पोसे यावी सुगनुगी निको मरोइना सुगनु पुलिस स्टेशन कोन मफम दनी को तौरिसिंगे अरे सुगनु पुलिस स्टेशन दा पुलिस मयाम थोन दबगी वारी गा दम यावरी बको सि मयाम दिन लेबको सुमाय तौदना मफम अहुंगुंबदगी लोइमक नति यार खुदिमक लोइना थेको सेक्शन खरा लौथोपियोना हाइबसिनी सिदी मणिपुर गवर्नमेंट हानदि जोंना डिमांड तवी देन MLA मयामना सु तवी देन कोकोमीना सु तवी देन अदगिदि सु याम तौफ्रे इमालु मयामना सु तौना मयाम तवी को कैथेल फमी इमाना सु तवी मणिपुर की मयामना सु तवी को अदुगा देन मणिपुर गवर्नमेंट सु तवी तौदबदि कनानो आर कुकी कनेबा तौदिसि कुकी कने तौदिको मुजे मुइला होप यारोयना हायबको अदुगी महता चटप यारोयना भक्ता खुंगौसिंग दबै वारी लेखरेको सि पोसि मयाम खै उ फंगी अदुना सी पोसे मयाम पुनमकी डिमांड मयाम पुनमकी डिमांड से गवर्नमेंट की मकोकता हापा कांदा गवर्नमेंट थबक तो ओथोकना होना बाय दो सिनेबको अदो थबक तो ओथोकपसि ngamiब्रा ngamdebra khoi khangdre chu phawdiko ado miyam ki demand di lei sima khoi khangma ma changi simale then aduna si mayam ji lakanda drug ki wathok mayam leko ngasai amai bon phawmina habi ki duniko akhoi ki force ama mafam ama da force ama se मासी मतम चप थंब यादी यामदा मासी कम सही अमा अनि देन थम यादी बको करिगिनो हर कांदा असिदी यामना मोंग चुमदबा होई बाउंडरी एरिया ने बको मसिदे कदोरे कुकी नार्को टेररिस्ट मयाम अमगी मफमनी ड्रग मयाम अमा सिल चलिनिको
ꯗ꯭ꯔꯛ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯇꯤꯟꯅꯔꯒꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯅꯣꯡ ꯐꯥꯗꯣꯛꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯨꯅꯤꯗꯦꯐꯥꯎ ꯀꯥꯎꯗꯨꯅ ꯃꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯒꯥꯎ ꯍꯨꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯀꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ siguma mayam ama tawkanda ngoida leigadaba magi mathau mangamdo adha miyam gi chingnaba yam laebako aduna masigi se Assam Rifle gi mauta BSF amuk thamba matam khara leiraganda sahi mari manga amuk leiraganda Assam Rifle amuk lakpa adha SSB amuk thamba somai tawna thamba ga rotation je tawbagi tangai phadaba leieba aduna tagadi khoi leipak sida tawriba kuki narco terrorist ki lang sida moisu thura haibagi miyam gi wang mayam ama lakpa se ismaina laena ai laujebako aduna akon bada aina hajan ba phundi aduna ngarang logiba warep ngarang ko lawri se lawri ba warep sing se yam phaji leipak miyam gi oiba warep ni miyam na pama poni haping ba miyam ama yawi adu ani suba takaki wari sabam lakini adu ka da adum khogong si quality yadri ko adu si lawri ba warep se akoina thabak oina tawba yade resolution is yam liyebko resolution na je club kisu resolution laiko yako mayam pon ba immediately su BJP ki legislature party ki mugi oiba warep am lejeyebko warep ni ado madu akoina yengdishti adugi warep nate kogi immediately singna lobo warep se batam chappada assembly da oheninge assembly da kamai tawba madu kogi speaker na ko natagana kanano obna share lorga magi share dugi makada mafam adu da pangthok mafam amada sumai lobo ware maina haigedabne bako adu hoji phogdi haide bako aduna sigi porse ngarang logi bo ware se hada kuidre dana kuidre aina khanbada February gi tang kungani pan phaw manungda assembly session phang pe aina lowe bako yam thuna phamak thong male bako phambadu da masigi posing se gamena de khangde opposition na khangde noi tanaro hojikte pungre maitai pungre hojikko Maitai pungre MLA Maitai Miam pungre na MP Miam pungre na miwa masha langan birano ko no miam tararo tanaraga akogi Manipur gi oina ID Maitai gi oina hairoi ko Manipur gi oina afaba port ama ohen biro tangdu leita ba port na bu hona biro aduga nungai afaba Manipur ama ohen biro